uphumelele kuwe kuze kusho ngisho ukukhuluma kwakho ukhulumiso kwakho bazalwane niyamkhumbula uPetro niyamkhumbula uPetro bazalwane waphila wathi hayi lutho amazi mina uJesu kwathiwa ngisho ukukhuluma ngendlela abephika ngayo iphikiswa kwabo laba manje funa ubaba wakhe aphumele kuwe awuphinde futhi bisho ubaba wakhe ufuna uphumele kuwe wenza mangipha mina Zulu awunandaba nokuthi ufana nami mina into engifuna ungifuse mangekho la ngifuna umuntu athi uBishop Sibisi usafikile ungekho ngingekho uthi uyaqhamuka kuma indodana yami ningiswile na ubizwe belunjalo funa kuma umuntu uze uthi ngisho ukukhuluma kwakhe ngisho ukugqoka kwakhe ngisho ukuhamba kwakhe wethiso kwakhe mina mandaba ukuthi umuntu ufana nami umuntu ufana nami ngifuna yonke leyo mina into ngifuna ungifuzile na amen amen yifale nobizo lakho ungayishintshi inkulumo noma ngathiwa nobizo nenzweni ubizo liyaxeka ubizo ukhulunywa kabi lena ubizo ukhulunywa kabi ngani bazalwane na mina ubaba mina ngamsefa mina ubaba ngamsefa ingakho ngisho uNkulunkulu meza kimi ukeze ngendlela osiyaqhuba njalo so ikhuluma ngelinye ilanga ungaphathi kabi leyo niyazi izokunikeza inkinga neyizwa into ngisho ngamsefa ubaba akubekhona umuntu umama umsindazo mayela ufuna lento kamama umsindazo hayibo uyabona uma ufuna lento kamama umsindazo uzonamathela kumama umsindazo mina ngangenza sure njengoba kuthatha ugcobo liyasefa ukuze ulithole uma usukufuna ukuba njengomama umsindazo sondela kuye angapholisha isicathulo khona anga-ayini ukhona angayibekeli amanzi okugeza ukhona kodwa ufuna into ebuye ningakwenzi nina kodwa mina ngangakwenza